Biyag ti tao. Kasano akon, Ben? Masikug akon. Saan ka matabay-bayan ka? Takdiran ta ti panagsikog mo na ni. Tsak kumapay kaya ti agsikog. Taubingak pa iti taon ko 19. Sana bale, tadi ka baybayan. Da kayo itagbaling anak ta. Agawit ta nga rondan iti lugar mi. Kuyugan nakngagpud no kadag iti dadakkel ko. Sige, Grace. Lagubing kamit tayo anagsikaw anak kao. Kunam amapan ka agtrabaho iti syudad tapno agurnong ka iti pagadal mo iti kolehiyo. Ngam nagpasikog kamit tayo. Pakawanan dak, tata. Saan ko baybayan di anak kiyo, tata? Sige. Anya ngay nga ron kat abdalitan. Nalpasan ti amin. Okay, kasano nga ron? Anyat plano baraw. Ikasarmang ti anak kao. Kuha, tata. Awan pa yung urnong ko. Anya? Nakurapay kami lang amin, tata. Ay na. Agpapada tayo nga ron ano kasta. Kahit anya ngay. Agurnong kayo pa nga ron ikipagkasaryaw. No, adapan nakabalin na, tata. Wala na. Kapilitan ay nakasta. No, ada ko mabalin me. Di ure na kami taggastaws para di panagkasaryaw. Hanggang awanan kami met nga raw. Anyat trabaho maya ba raw? Driver ti truck ti bus ko, tata. Kastaya. Ala, maudin to nga rodan ti kasar. Agurnong kayo pa. Di kan agsublay jay syudad, honey. Anya? Kasanong ti trabaho ko jay? Bye-bye, amon. Nagbasti tumatla ti sweldom. Kanayon pa ya madilay saan ka di? Sa bagay magkinti, Dito ikan. Diyak kaya ta panawan, nak. Tulungam langan da tatang kananang kong agtalon. Sige. Tauray siya ka. Diyak mat kaya tapanawan ka, Grace. Kailiw ka lakit di. Numaya dayo akken ka. Bay, gusto pa na ka. Gamit lang, tanay. Tanggal daway. Pinta pa yung mangan paraw. Sige, tatang. Oray, umuna kayong taso marunuwa ka. Anya, hanggang aldaway paraw. Mabisinan ka Lepasik la to'y parpas-pasik, tatang. Mabait la dahi to yan. Sige nga raw, baka muka. Umuna at nga raw dahil. Di kang baybayang wain. Uwan, tatang. Lakay, madlaw ananakam ni Ben amanugang taan niya. Wain bakay, nadlaw kumatday ta. Hanggang sapay la kumata, agtultuloy akas ka. Sapay la kumata, saan lang nga itaday ta. Madlaw mo't anasing puhet, lakay. Sa bagay, adamot idadnan. Nanakaman ni Ben. 30 na nga minay. Nagadayo ti baet ti tawon da iti anak ta. 19 laeng ti anak ta. Idinto ta 30 ti manugang ta. Naimbaglaang ata nanakang kinakarelasyonan ti anak ka bakay. Kasanaon upada na nga ubing-ubing ti panunot na tinakirelasyonan na. Kasano lang nga tantibiyag na. Anya. Kan madlaw akaslaan deren jay anak ta jay manugang ta. Wan nga raw. Nabambanog nga gapoy ti talot nga baon-baonen na paylaang no sumangpet di ti balay. Nadlaw ko nga rod nga adda turturay ti anak ta, lakay. Bagbagam taw. Sana nasaya at tikas niya nga aramidin na. Ay, nagsakit ti sakak, lakay. Ilutam man. Uwan, mabit lang. Tagpilisak bihit, ha? Kapit-pita kami tibado ka naggapoy di talon. Darasam nagsakit una yung ti sakak. Uwan, mabit lang ka di. Agpilisak labi. Anya kamatan, nagbayag kamat. Nagsakit una yung ti sakak. Uwan, umayan. Aday ta. Nakapilis ako. Nan, tayo luto kong tisaka. Ano ko?
Apa nga kuktra ka nga eh? Kasano, kat nagbuntog kamat ngamin nga gunggunay. Grace, Makapasuron ka nga asawa. Nakaginginad ka. pasensya ka na. Sorry. Mala, iluto kong tisaka mo eh. Sige, darasam kat ni, nagsakit una yan. Ayun, nagrigat kat ngaminan ay ati agsikog. Nagado tinasakit iti pagbagik. Sikala ko mga minan ti agsikog. Ay na, pasensya amla ko man ti anak mi barok Nagubsang ngagsasao. Madlaw nga awan respeto na kan ka nga asawa na. Mawatak na na. Pasit siguro ti panaginaw na day siya. Ay na, di murwamon barok. Ung tamot nga minsag paminsan Tapno saan na ka nga anderen launay barok. Awan problema na lang. Ay etek ni Grace. Nauraan niya pa'y tararamidan na kanya. Ay na, siyak pa'y kat ti mababainin barok. Ay na. Awan ang yaman na narang. Maawatak ti asawa. Bakay, agreeing ka ba? Pabisin ni baby. Pasuswambit. Makaturturo ka una yan. Pasuswambit ni baby. Tamabisin. Awanan gatas asusun na kanyak. Inibusnan. Nagrawit mat. Awanan ti padedek kan kwa na. Anya? Ingka itimplanan iti gatas na. Uray tadamat ti gatas na dita. Sige nga ron. Mabitla. Darasam kat ni marangrangak. Makaturturo ka una yan. Agsubliak iti syudad tayo nakagtrabaho. Anya? Agsubliak nga waitress iti restaurant. Saan? Bakit? Siyak lang tagsapul iti trabaho. Siyak tagtrabaho para kada kayo iti anak ta. Siyakon. Sikat yagaw awir. Tanalalaing kang agaywan iti ubing. May mayat ti agtrabaho ngam agaywan iti ubing. Jak makaanos. Anya? Di naklapdan. Palubusan nak tapno awan apa. No lapdan nak, nasaysayat lang agsinatan. Anya? Day, agsingsingpot ka iti syudad, Grace, ha? Laglagi pa nga daanak mo panawam diti probinsya. Wen ka di, unay kayon aya. Imbaga ni Ben nga isulangan tagsubling ang trabaho iti syudad. Ngam di mo mo't kayat. Si kamot tagpilit nga agsubli iti syudad. Jak kayat ti agyan dito'y probinsya. Makaboring tatang. Mas kayat ko ijay syudad. Marilax ti panunot ko ijay. Apay, di ka mailiw iti anak mo, apanawam. Mailiwak ngam agawid ak tumatlaan tatang. Talaga natangkad ti ulom. Sige, makamu ka nga raw. Ha? Ni, sigawad gamela. Nagawid-kawid gaya. Ni Grace, saan mo anak kadwa? Ay na, Manong. Day tangarod ti umay ko ibagakin ka. Ha? Apay? Ay na, nagrigat ti agsao. Ay na, adan sa bali akadin na na iji syudad. Anya? Sino? Katrabahuan na, agkabkabalaydan. Anya? Ang biyaya nga agpasyudad tatang. Nakamain, kanina nang yaw tagpasyudad barok. Agbatikan dito balay, tapno maliklikan tiriribo. Tatang? Wen barok. Aw-awiram laangan ni baby. Tada kami kinitatang nyo ti agpasyudan. Yawid men ti anak me. Agawid tayaw, Grace. Agur-uray na iti agamam iti balay. Manjak tatang. Grace, apayakas ta ka. Si aasawa ka. Ngam nakirelasyon ka payla iti sabali. Nilari ti ay ayatag. Nilari ti may bagay kanyak. Taub-ubing ngam ni Ben. Lakayan ni Ben na may kumpara kanyak. Lare baraw. Amom ka de nga da asawa kan anak to'y anak may. Uwan tata. Amok. Apay nga rod nga ilare mo pala ay. Aging inayat kami iti anak yo tata. Sana mabalin na ito nga narambidin niyaw.
Anak ko, maasi ka kumamit ka ng itaga, ma'am. Maasi kayo kumamat iti inawag, nanang, tatang. Ha? Anya? Aginaw ka kunam. Wan tatang. Ay na, anak ko aya. Unay, Anya day tuyon nga inararamin mo. Uray tasaan kami mata nagkasar ka ni Ben? unangam kasanon ni Ben kan ti anak yaw. Oh, di ka lang naasyanan iti anak mo, Grace. Di ka lang nagpampanunot mo taon. Basta, nilari ti ay ayat kat nakasagana amang ikalay sa kanya. Kaya't ko makasarita ni Grace, tatang. Nanang. Saanan maraw, tamangan no may lawan ka nga garamit iti sana nasayat. Wan, baro. Kan may saan akayat ni Grace ti makisarita kan ka? Nanang. Pasensyakan paraw. Talaga asaan mi amaanlo ko iti anak may. Ngam agpagpakaasi baro. Di mo ko maipanaw ti apo ko Hindi ka mananangan, nanang. Tatang. Saan ko nga ipanaw ni baby? Kandak pumanaw nito eh. Taurayak nga gawin ni Grace. Ha? Ano nagsarda nga tricycle iti bata ko? Ala, umay ka lari, honey. Oh, Wala ni. oh. Aginayat ka ni. Tagkalan ti tiyan mo. Tang Grace, tidimtang. Talagang gayang mamasikugan. Kas lang matutusok ti puso. Pumalawak nito yan. Kaya ang masagpatandak dito eh. Subyak to lang nagitikawas ko. Magna ako ni Tiritaw ti kusina. Nasayat mo tapimanaw ang dadya lalaki dito'y balay, nanang. Kasano adi pumanaw? Kat insangpot mo matan ti lalakim dito'y balay. Saan ko alalaki ni Larry, nanang? Ta saan kami nagkasar ka ni Ben? Kasano nga ron? Ikasar na ka ti kabarbaro nga asawa mo? Wen, nanang. Saan pa niya ita? Tadandanin ti panaganak ko. Agkasar kami to, inton makapagpasngay, kan makatanggada. Anya nga ron ti plano mi ta anak ko. Agnaad kan dito'y lugar tayaw. Agsubli aki dya syudad. Dahil nakagsapul iti napinto sa panggatak na. At lati ka dalak high school amang tulong ganyak. Kay, adaking kaday ta anak ko. Basta agan anad ka akanayon, wan. Kay, kasanon ti anak mo. Mang tadak to iti suporta na. Apa man na makatrabaho ak nanak. Larry, uba man ni baby tadigusik ni Balong. Disturbo na itang anak mo. Di mo pala ngamin ito ditipod ng ama na. Ha? Imbes ati anak talang ti asikaswam. May ramraman na itang ubing. Anak kulat ta ni Balong, Larry. Wen ngam saan ko nga anak? Saan anak taod kanyak na ita? Ti kayat ko, tilang anak ta ti asikaswan ta. Ay, talaga ka di adi mo may patag ni Balong? Jak pagan ano? Ito't mukit din iti ama na. Disturbo lang na ita. Di mo yadayo ti apo kumikada kami anak ko. Da kami ti mga awirkin ni Balong. Ti anak mi ka ni Larry ti awawiran nyo, nanang. Tagtrabaho kami iti asawak. Anya, pagtrabahoan nyo. Agsubli kami ijay syudad, nanang. Isu nga awawiran nyo ti anak mi ka ni Larry. Inawaga ko ni Ben. Katimbagak nga alaan na ni Balong nga anak mi. Katimanugot adagos. Anya, May mayat matlaang. No ti anak mi ka ni Larry ti bantayan nyo. Tapno maasikaso yung anaimbag, nanang. Takayo pa lang ti mga iwan iti anak ko, nanang. Tapno makatrabaho ka na imbag. Wan anak ko, di ka madanagan. Tajak baybay anti apo ko. Agyaman ak na lang. Agsubliak nga rodman ni Jesyudad. Tayo nakmanan agtrabaho. oh, Ben, naulimak ka manan. Anya ti pampanunot Ako ha. Pampanunutot ti anak ko, ma'am. Kailiw mo ti anak mo. Awan nga rod, ma'am. Hingam nagadayo ti lugar mi. No kayat mo, kuyugan kan. Usaran ta tilugan, tasarungkaran ta ti anak mo. Ha? Ala, nakababain, ma'am.
Ay na, apay ko maamabain ka. Napatid kan iti pamilya mi, Ben. Saan kan asabsabali kada kami? Tanabayag kan nga agpapaay kas family driver mi. Imbag na nagawit ka, tatang. Closing program mi ton bigat. Sikat yung mga isabit iti medal ko. Ha? Nakasta? Ada medal mo, anak ko? Wan, tatang. Kitnusyak ti top 1 iti klase mi. Anya? Wow! Congratulations, anak ko. Congratulations, Balong. Kapoy ti dayta. At ti regalo kan ka. Ah, thank you, nana. Ma'am, kasano nga Inton bigat pa ilang ti closing program tayo, anak ko. Agawid tayo ka din? Saan pa Atendaran tapay ti program, Ben. Ben, iho. Apay no agasawa kayon itanak ko. Ha? Hala? Nakababain, sir. Sa anak ang maikarikin ni Ma'am Amy. Sa anak ang maikari iti pamilyayo. Nakurapayak lang, sir. Tapno ibagakan ka, Ben. Nakurapayak met anay ka mang itasawa. Ni Ma'am mo tibak lang ini. Ngam, nagtinulong kami anang imanihar iti negosyo. Anapalawan dagiti tatakal na. Saan kami anapili tagbalin ang manugang. Oray na kurapa basta na simpwet. Awan problema. No kasta, adan nagbalin ang nobyong, Ma'am Amy? Wan, Ben. Nagdan na kami pa iti sumagmamano abulan. Ngam idi natulagan ti kasarmi. Pinikot ti babaeng agkursunada kan ko na. Kat napandan ijay abroad. Anya? Manipod idin, jakon na kinobyo. Tamabutang akon ang masakitan. Ay, magpatatagaya man ay sukat, ma'am. Nga malinipat kong dayjay. Naklon kong tigasat ko. Oray siya, inaklon ko matang tigasat ko kan ayat, Ben. Ma'am Amy, ada ko maipod na. Nga mapahinak ta. Sana ka may kari. Anya tayo Nakababay, ma'am. Ibagam kit din. Kasla amok dayta na. Di ka di ibagbagan ni Papa? Nga agbagay ta ka no adwan? Well, ma'am, Amy. Si Kaman, anyat mo ko na, Ben. Kinapod mo na. Nabayagan nga gayatakin ka, Amy. Ison lang ta mabainak nga pudno. Awan ti rumbang apagbainam. Ngamin, agpada ta iti marikrik na. Ha? Oh, I love you, Amy. I love you too, Ben. Tatang, agdan asawam. Wan anak ko. Kat manipod ita. Awaga mon itinanang ni nanam nga Amy. Wan? Maikari akmet laka di amay kadwa nga inam, Balong. Wan, nana. Ngamin, agpada kayo anasingpet kini tatang ko. Agyaman ha. Agsagana ka nga rod. Taagawid tayon iji syudad. Taagnaid ka matan iji balay mi. Agdedin na tayon kada tatang mo, Balong. Hoy, Larry! Aldawan! Anya ka matan? Nangaton dyan init ngam di ka paila bumangon mat dita? Anya ka mata. Disturbo kay ti pan naturog. Talon dagiti anak ta, ngam kasta kalat ta. Nagsadot ka. Maturog mangan latam mong nga ramidan. Makarerang ka. Paano nga agbalbaliw ka, Larry? Marigrigatan akon. Numarigatan ka. Palubusan ako nga agawin iti lugar mi. Idi pa lang ibagbagak nga agsinatang di nakpalubusan. Anya nga, di nanayunan man ang ti anak ta. Agbalbaliw ka kumamatan, Larry. Pangaasim. Ano sam ti asawam? Tay sumat ti pinilim apak ti asawaan.
Tatang, Nagtangken tumot ngamin ti ulom iti. Anya nga ita? wan nga ron. Dapdapag ti babawik. Nga naladawan ti amin, tatang. Dakailan ti sikog mo, Amy. Wan nga ron, addan ton ading ni Balong. Wan nga ron, katagyaman na ka. Gapo iti panangipatag mo kini Balong nga anak ko. No asino dagiti napatagkan ka, napatagmatan ka niya. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kan ka, Ben. Agyaman na ka, Amy. Ay-ayatan kamat unay-unay. Biyag ti tao. Mangan kamutan, Rika, anak ko. Imuna kamin anangan kan apong mo itay. Anyat masida. Tuyo, anak ko. Tuyo manan. Tuyo la kanayo ng tipas pasidayo. Ano san tayo pa'y laang tay sumot nga rod ti pakaanayan ti kwarta, anak ko. Ti kunayo kit di imot kayo. Ni, saan nakasta, anak ko? Mismo nga anak yu imutan yu. Anyat klase yu nga inangay. Saan apod no dayta, anak ko? No adda kwarta, gumatangak mat itinaimas apag sasangwan tayo kada apong mo. Talaga laang agipitak ita. Manmanumot ngamin ti gumatang itilakok anateng. Bayam, gumatangak to itinaimas asidaam inton bigat. Saanan? Makapawan ganas ti kastoy. Saan kumamot na kasta, anak ko? Ar-aramidak mo't ti kabailak tapno di ka marigatan. Apay pimbanaw di anak mau. Di na kayat tituyo asida ang tatang. Anya? Imot ka kung nanapaikit di kanyak ah. Hay, di na mo tirigat mo so akasta. Ar-aramidak mo't ti kabailak, tatang. An-anusak ti aglako. Tapno lang ang adda aramatan na. Saan akon amangan itinaimas. Tapno lang ang adda balunan na. Ngumapay akas jay moten. Ala, ipalawag mo lang taking kuha na anak ko. Dumting tutal daw ang awatan na ka. Sapay lang ko matata. Nalakala para kin kuha na ti mga isawag iti kasta. Nga ben, di na mo tirigat apag daldalanam. Tapno maipaay mo lang, di iti masapsapol na. Mamigat ka ba, Yapok? Sana na pong agrubata kun tagur urayin ni Eric kay Jibalayda. Saan mo't mabalin ang mapan ka ije pagadalan a dinamigat? Kasano no matalimu daw ka ijay? Awan matlat na imas asidaan ditoy. Di uman ngamin kanunungan ti kinaimot ni Nanang. Saan anaimo tinanang mo, Apok? Talaga lang awang kwartana. Ar-aramidin na matpi, manti kabalan na paraking ka. Sipod pimusay ti amam. Isaon ti timakder nga ama ken inakin ka. Adaw ti sakripisyo ni nanang mo, tapno makaadal ka, Apok. Sapay kumata maapresyar mo. Dayta sakripisyo ti panpanakilyaw. Makantupay kat adun ti pagkurkurangan na. Saan adakkel ti matmatgidan ni nanang mo, tapno mo, Apok. Naglakla ko lang iti kumkumpurmay. Pasaray basay ti mapaglakwan na na duma. Iso ang maawatam kumabay, Apok. Nasapa ka mo't ang nagawid, anak ko. Wen ata tiniliw da kami, tatang. Kapay bay. Bawal ka no ti aglako iti nagpwestuan mi itay. Yeah. Ay awanon, inaladan ti kakaiso na alako. Unay. Ay, ipadas ko man ti makisarita kini Mari Luisa. Ang mga numabalin ko ti aglako iti ayan na. Makidisdisplin sa lang mo, day chay. Wen tatang, barang kaasyan nakmat akin ko ko iti restaurant apag disdisplyan na kadagiti lako na. Saan ang mabalin nga isardang ko ti panaglakok, tatang? Mano atawan laangan kat agkuleyon ti apuyo. Ala, padasim to nga ron akasarita, anak ko. Padasam to ati makisarita ka ni Madam Helen, Mare. Ang damot pa'y kit di mabalin na pagpwestuam ijay. Adda nga ta inton bigat, Mare. Wood, Mare. Kasaritak to nga rod inton bigat. Barang kaasyan na. Agyaman akmanan Mare Luisa.
Awan ngamin amok apagpwestuhak, madam. Jakmet ka ba ilan ti agabang iti paglakwak ko ma. No manugot kayo, aglako ako mamot iti sangwanan ti restaurant yo. Nalawa pa'y matkit di dita. Mangyag kanto iti lamisaan. Ti pangidispleyam kadag iti lakom. Nukas na, umanugot kayo, madam. Mabalin ko ti aglako dito eh. Wan, okay lang kanya. Agyaman nak na unay, madam. Awan anyaman na. Ano sa nyo lang tatalaga alimitado ti mabalin a pagdispleyan nyo. Okay lang, madam. Tinapatid kat adda. Tapno saan mi nga iliblibas ti panaglako mi. Narigat ti matiliw manen, madam. Anyat masapul mo, Gloria. Mabalin ti agdawat iti sabaw, madam. An-anwam ti sabaw. Pangaldawan mi ko maitigayam ko, madam. Uray basit la sabaw. Adda balon mi nga inapoy. Mala, mabit lang tikan ka. Ay, ungayam. No adaman ti maurnong abasura. Wano subsobra dagiti customer yo diti restaurant yo, madam. Kat idulin nyo taalaag to. Para kadagiti aso mi kuma. Ayun, ado ti masaysayang. Mala, tay bagak to kadagiti staff ko. Agyaman naklaunay, madam. Mabit lang, tay bagak nga ikanda ka iti sidaan nyo. Uray sabaw laang, madam. Ay saan nayunak iti karne kandateng. Ala, saanan, ma'am? Awan pagbayad mi. Saan ko matapabayadan? Libre day chay. Oh, agyaman kami nga rod, madam. Uy, Gloria, anda gumatang itila ko manatang. Pakilakwam man pa'y mare. Maulaw ak matan. Ha? Ala, apa yan nga eh? Tsaka mo, banog ko lang siguro da ito eh. Malangaron, idumog mo pa ilaang tap na makainanaka. Ang mga banog mong agpaiso daytan. Wan mare, mayat to no madamdama da ito eh. Nay, anya tayong nyawid mo? Naggapoy ti restaurant ni Madam Helen, tatang. Anya? Dinawat ko ta sayang mat. Para kadagiti aso ko na. Ngam dinaan mo para kada tayo ti daduman. Ay. Delikado sa mo dahi tanak ka. Ang mga lunabang lusang. Bugwak dagito tatang. Sa akong tulutwan manan. Kitain nyo dahito dakal a fried chicken. At dapay na inay-nayo na karnit baboy, tatang. Sayang dagito'y numaibulbul lang laang. Mala, sikat ti makam mo. Lutuam nga raw na imbaga. Tatang, siyak ti makam mo amang diskarte. Sigurado ang maragsakan ti apo ko yun ka. Makaraman matlaangan iti fried chicken, ako nada. Ay, wala. Kalain mo't piman na talbos ti kamuti ti sigsidain tayo. Nadama may gatang iti tuyaw isua. No kanayon nga daitad ni Madam Helen, saanan aparikot ti sidaan tayo, tatang. Anay ko, sumrumanan. Sumrutay? Ay, dahito marikrik na ka. Asos? Kasla agbibinag ti kanawan asaka kan imak, tatang. Kan oray to'y makanawan nga ulok. Api nga ta kasla sumsum garak ajak maawatan. Kasla agbibinag. Asos, agpakita ka lang ni Tidoktaw. Ang mga nonyamot dito anak ko. Banog ko la siguro dahito'y tatang. Kanayon dahito'y amariknak. Ngam no iyan anak, maikat mat. Di ka magamin agpatpatsik apo kas nga darikrik na. Awan dahito'y tatang. Gagangay laang. Inanalati ka sa pulak. Banog ko laang dahito'y. Nasaya at matasimangpot ka nanak ko. Itay pa'y ngor-urayan ka. Apay manan aya. At dahil sangpot ko ang naimas amasida para kan ka. At nakaluban dito yung kusina. Fried chicken, anak ko. Ni, nangalaan nyo iti fried chicken. Ay, iko siyempre, ginatang ko. Adamot gayam kwartayo kat. At tugaw kan, taag-gauak iti inapoy mo. Sus na ngay. Awan mo't sus na. Ayun, day ka tinalipata ka na ko.
Inton sumaron agumatang kayo iti fried chicken. Complete wun nyo mata. Di ada pagsawsawan. Wunan ako, laglagi pagto dayta. Di kag merienda, Mari Gloria. Mangal daw tamatlaangan no madamdam, Mare. Ha? Agtip-tipidak, Mare. Agkuleyon ti anak ko. Sigurado adakkel ti gastusan mi para iti panagadal na. Kapag bingayan tangarudan atay suman abalon ko. Saanan? Kanayon laangan asyak ti ibing bingayam. Malaki din. Duwala ang tiginatang ko itagsapa. Tay sulaang mo ti manayan ti kwartak. Agyaman naklaunay iti kinaimbag mo kanyak, Mare. Sapay la kumata dumtang to ti aldaw ama kasubadak mat. Sagay sa kayo, Luisa kan Gloria. Ha? Anya day ta, madam? Kay kan Shanghai. Kasangay ngamin ti anak ko iti kalman. Iso analagip ko tinangilasin iti para kada kayo. Ay, agyaman kami, madam. Awan na nyaman na. O ala, kaninyo, naimas na ita. Agpili kayo mutano, dati nating akayat yo, madam. Itagmi iti libre kada kayo. Wan nga rod, madam. Agpili kayon. Fresh na kita. Ay, saanan. Ilako yung kindi. Ta isupay ti mapaglakwan nyo. Oh, ape adi mo ka ng tiintad ni Madam Hilda kadata. Napsugak pa'y, Mare. Yawid ko lang ang dayta tapno adda ka ng ti anak ko. Anya? Sigurado ang maragsakan day jay. No adda isang put ko akanin na. Grabe matikas ta sakripisyong para iti anak mo, Mare. Talaga akasta, Mare. No may saka nga ina, aramidam ti amin para iti pagragsakan ti anak mo. Kunak man no nag-enroll kan, apaw? Ay, pagpampanunutak pa no agenrola ko no saan, apong. Madanaganak ngamin. Anyat pagdanagam. Amuyo mo to ni nanang. Amangan no kumaro man ng tikinaimot na. Kat di na matakdaran ti imbaga na nga iso ti makaamo iti magastos para iti panagadal ko. Saan mo't nga imot ni Nanang Mau? Italaang mo't asin mingpot. Amo na ngamin agumura akan kwa na no di na ito ti kayat ko. Ulay ka na yapaw. Aginrol ka kikding. Uray ti public apagadalan. Tapno sigurado ang makaturpos ka. Makitan to, apong. Mangal daw ako. Awan ni Mari Luisa ita dito'y paglaklakwan mi. Iso asyaklak kan ti mangan. Mabain akon ang mapandumawat iti sabaw dita restaurant ni Madam Helen. Iso asida kung ti ginatang ko itay a fish cracker. Ay na, nabsugak. Nagimas di kinan ko iti restaurant. Ay, inakman pa kiti agpag na. Aguri ka. Kasla ni nanang di mangmangan iti sango di bangir a restaurant. Asid kakman. Ngamtsak agpadlaw. Anyat katangan niyo, madam. Sir, nalakalaan to'y natin anak ko. Bumatang kayo. Dayjay, nalpasan anangan ni nanang. Apay akas to'y matantirik na ka nakakita iti langana. Fish cracker lang ti sindana. Pumanawak dito yan. Kaslag kapsutak. Bigla nakarik na ak iti asi iti inak. Oh, agkapi kayo pa'y nanang. Agyaman na kanak ko. Kumusta mo ti panaglako yung ay? Kaasi ti apo. Naibos manan. At damanin balon mo inton bigat. Oh, at iti kwartam. Tapno adda pang restaurant mo. Saan na, nanang? Agbalo naklatan itiin na po'y kansidaan. Tapno makatipid tayo. Ha? Makonsensya ak ngamin. Agkakaimas ti sidsida ki restaurant. Idinto tada kayo. Fish cracker lang ti sidsidaan nyo. Ha? Anya fish cracker? Saan mo't nagimas ti sidsida ak iti paglaklak wa kanak ko. Pasig nga rod a karne. Di kayo naglibak, nanang.
nakita kayo itay aldaw amang mangan a fish cracker ti si Dayo. Di kayo inasitkan. Tamakas ang sangit ak itay amang buy-buya kada kayo. Ay na, di ka maasyan kanya kanak ko. Tanaira na laeng dayjay. Pasensya kayo na. Maawata kita ti amin. Bala, igaad mo kit di ti panagadal mo. Diyak kaya't ngagregat ka matakas kanya kanak ko. Narigat ti saan ama kaadal. Nang runa no nakurapay ka laeng anak ko. Congratulations, anak ko. Congratulations, apaw. Kamaudyanan na. At damot lang ti degree holder iti pamilya tayo. Gapuday ta iti ado a sakripisyo yu kanyak nanang. Apong. Anyat kayat mo a regalo, anak ko. Saanan nanang? Igatang yukit di bagas. Ta sa anak pa'y ama kapagtrabaho ita. Masapul nga ag-board exam pa'y. Alang nga ron. Tayurnungan tayo ti busbusan para iti panag-board exam mo, anak ko. Mare, kumusta nga ti board exam ni Rika? Ay na, kaasi ti apo na ipasano mo't mare. Ay, wow! Ay, saan nga roda na masapol nga aglako ka dito'y amare? Maglako aklata, Jakmat kayat nga ipanamnama amin iti anak ko ti masapsapol mi ijay balay. Sigurado adi na kantumot la palubusan ng dayjay nga aglako. No makasapol iti trabaho na. Naawat ako, nanang. At dan pagtrabahwak. Ay na, agyaman tayo iti Diyos, anak ko. Kablaawan ka. Saan na masapol nga aglako kayo? Ag-relax kailangan diti balay. Ay saan agtrabaho aginggat ka ba ulak? Napigsa akpay mo't. Awan mo tan pagadalan nyo. Ag-relax kayo. Tasyak mo tan ti agtrabaho. Saan ko maanatangkan ti ulo yun, nanang? Saan akon nga aglako iti sangwanan nyo, Madam Helen? Adda ngamin ipatpatakder ti anak ko asari-sari store ko. Kat dayjayan ti bantayak. Kasta aya, husto tapno saadan amasapol amagmagna ka nga umay itoy. Saan ka pa yan nga agbagkat itinadagsan? Wan nga rod, madam. Amok ti sakripisyong para iti anak mo. Katita, nagbaliki kayon. Pagyamanak una iti Diyos, madam. Gapo iti tulong kan panarabay na kada kami. Nanang, kasangay mo intun umay alawas. Anyat plano mo ngay. Saan ba't amasapol nga agselebrar tayo, anak ko? Isupay agastos dayta. Maminsan laang matiti makatawan. Uray pay. Ay na, amumatay na mo na po. Narwam itirigat. Iso adi na kayat nga damasay-sayang a kwarta. Saan asayang dayjay, nanang? Taparamot kada kayo? Mala, makaamu ka nga rod, anak ko. Basta siya, numabalin oray saanan. Agkararag tayo latan. Basta agluto tayo iti pagsasangwan, nanang. Ayaban tayo dagiti kakaaroba tayo. Tapno ada kadwami ka ni Apo nga mangkanta iti happy birthday kada kayo. Nay, papanamri ka. Parbangon pa lang nakasukat kan. Inak makitsenda iti lutuan tayo para iti kasangay ni nanang, Apong. Ha? Ay, umayak may. Tapno ada kadwam nga agbikbik. Ay saanan, mabanog kayo lang. Basta sumuro tak. Napigsak pa may. Kan exercise ko na. Nakasangpot tamot lagan dito balay po. Hanggang din sabay mo nakaring dinam. Ni, itaman pa'y anaaldawan abimangon. Amangan no adamot ijelikon. Sibsibugan naman siguro dagiti masetas na. Naggapuak ijay. Tay jay daw ti kusina tinagnak asimbrad. Awan ba't ijay? Ingka man kita nito silid na po. Mabait lang nga rod, Apong.
Apay! Ninanang, nagasalo ngay matan. Gloria! Gloria! Agriin ka! Gloria! Apay! Anyat na pasabag keng ka! San sabutan nga agang-agang sa po? Itaray tayo ni hospital ni Nanang. Nanang ko! Apay ngay alinibasan na kami matan. Apay ngay bati na kami. Gloria, anak ka! Kasano pa yung makasubadag ka na kayo, ita? Pinanawan na kami, matan. Mangrugrugiyak pa lamang sulsulnit iti nagkurangag ka na kayo. Kapuidag ka kamadingay pagpakita kiti kan labas. Pinanawan na kami, matan. Nanang ko! Bagawanan ko ma! Ipagpatag kayo, Nay, Nanang! Biyang Titaw. Agyaman nak, tay manugot kang agkita tayo di dito yung restaurant. Sylvia. Awan ang yaman na, Lauro. Nagkariak ngagkita ta ita. Naka-order ka ka din. Juan, urayan talahang ta iluto da ka nupay. Kaslan na liday ka. Ada ka diti pareho? Huwag amin, Lauro. Naibusan ti intad mo ak kwarta idi na palabas anawas. Awanan gastusan. Dahil talaga, yam. Di ka madanagan. Ikan kay ti kwarta intun matamdama. Agyaman aklaunay, Lauro. Muka sa pulam ti kwarta. Di ka gred no masidag kanya. Saan aparikot ti kwarta kanya? Awan samot ni Nanang mo dito'y balayaw jaw siya po. Ada ka din na panan na. Itay pelas dos iti malamarimuar. Ngam aging ga ita. Kisaan pa nagawid, Lola. Sa dino tinapanan na ya. Tsak amuha, Lola. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Basta ti kunana kat urayek latan. Abay, ada ka di masapol yukin kwa na, Lola? Ada ko may paramit ko kang kwa na. Tangdanak magki day. Kasaritak to ni Nanang, Lola. No bilang takayat na. Ibagam tag text kanya ka. Di na ngamin replyan dagiti text ko kang kwa na ka. Wano saan? Umaylangan ni Jebalay tag sarita kami anya. Wan, Lola. Ibagak to ni Nanang inton sumangpad. Nanang, narabyan ka man. Wan, tanag-date kami ngamin itinopyo. No kasta? Adagaya man nobyom, Nanang? Wan, bak nang day dyan. No kasta? Saan na masapol magtrabaho ta, Nanang? Saanan kabailan na nga itid ti masapsapol ta. Ay ungayam, ada ti in-take out ko amakan para kan ka. Madlaw ang naggapo itinginginain na restaurant tayo ta, Nanang. Wait siyempre, kas na ko itay, bak nang tinobyo. Saan tan aparikot ti kwarta, anak ko? Kasaritam to nga rod ni Lola, Nanang. Imay ngamin itay. Kitsalsaludsudan na, no kaya't mo ti patangdanan ken kwa na. Tadda ko makano ipaaramid na ken ka. Saanin iti anya pa'y laaga po makipurdiya da tao. Kat adnamot ng timang suporta ka data. Oh, kita ang tiwalet ko. Ado man ang ti kargana. Ha? Ayun, Nanang. Anya ti kayat mo merienda, Mari Eden? Ni, libre na kaya Mari Silvia? Wan, siyak ti makamo. Ni, ada nga ron pagbayad mo. Ada ilibre ka ayan no awan kwarta. Kita ang tiwalet ko. Ado ti kargana. Ni. Ala, nagadumang hagpay sumare. Kas na di ka ngamin mamati kanyak, Mare.
Nangalaam nga iti kasta kadakkel a kwartam. Secret. Ala, ang mga no nagtaod mo iti dakas day ta kwarta. Di ka madanagan. Saan ko at inakaw ti kwarta nakita. Intagdalaan kanya. Sigurado ka Wan. O ala, ibagam ket dinuan niya ti kayat mo ang merienda ta ilibre ka. Agawaam tani, at dapay papanak no madamdama. Nay, naimbagman ta nakaumay ka, Silvia ka nakan. Napan kayo kanumot ijay balay idirabi ko na ni Diyos, ante. Ay wan, anda ko mga rudi para amit ko kan kano kayat mau. Tangdanan ka. Pasensya kan, ante. Ngamjak masango ti makipurdiya ita. Ay, kastaya. Ni Mari Eden, ante. Amangan no kayat na day dyan. Ay, ada nga ta di ta balay da. Wan, ante, adna. Pasensya kayon tamanipod ita. Awanin planok ang makipurdiya pa. Si kaman ti purdiya Eden, balasang kau. At dala ko maipadalos ko ka. Ay ka, wana na. Mabalinta sa anak matabisi ita. Saan ka no mga minamasangon ni Silvia nakanak ti makipurdiya? Ay na, kasanukat adon ti kwarta na day dya kumarek, nana? Ado ti kwarta na. Uy, nana. Impakita na ti wallet na kanya. Na, pangalaan na kumay ti kwarta na nga ay. Kat saan mga agpaw-paw itjay ex na? Diya ka mo, nana. Di namat kayat nga ibaga kanya. Saan ta na pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ada siguro mangmangtad iti kwarta na Iso ang masaduta na makipurdiya. Agasaman, mare. Iti gayam sikat nga universidad ti pagadadalan ni Diyos nga anak mo. Aywan mare. Saan laang asikat, mare? Nanginapay ti matrikula ijay. Ay na, naimbag man ta masuportaram ti panagadal na. Nga oray nangina ti babayadan ijay. Ay, kat siyempre, mare. Adda ti kwarta kanya. Kat, anya nga ti kurso di anak mo? Engineering, mare. Ay, addan to nga rod engineer nga anak mo, ano kwa? Ayun na, mare. Agurayak laang iti manu atawan. Adamat tanti engineer ko. Ay na, naimbag ka pa'y, mare. Uri saan ka ngagtrabaho kat mapagadal mo latta di anak mo? Kasapulak ti kwarta, nanang. O sige, siya kun ti makaam mo, anak ko. Adapay ka di kwartam? Naibusan. Ngam siya kun ti mangipamuspusan iti dayta. Di ka madanagan, anak ko. Basta saysaya atam ti panagadal mo, ha? Wala nang. Di kay madanagan. Saan ko matabaybay ang ti panagadal ko? Awagak pa'y tinobyo. Dumawatak iti kwarta ken kuana. Tapno adda gastusan ta. Kasapulak ti kwarta iti kabitan na panawan, nanang. Agyaman na kiti oras mo, Silvia. Awan anyaman na, Lauro. At to iti kwarta, adaw-dawatan. Sobrang samot da ito eh. Awate mon, para kin ka talaga da itang amin. Inton maminsan tumanin, ha? Well, i-text kan to, no kasano. Wano saan? Sikan to text kan niya. Wan, ala, agsaganak nga rudan. Tanaskan nga agawid na sakbay nga agalas 5. Mare, nakitak ti lalaki akadwam idinaminsan nga aldaw Lalaki? Adaya nga. Ni Lauro day jay, saan ka di? May sa kadagitibak ng akabaranggayan tayo. Tangiwat mo man mo't, mare. Agpudno ka man, mare. Adda ka di relasyon nyo iti day siya, Lauro? No adda man relasyon ni, awanan bibiyang mo iti day na, mare. Ay, isuumot lagayam nga do ti kwartam, ha? Ay, kabit na kan samot day siya, baknang. Panunutam no anya ti kayat mo panunutan. Basta siya, pakaragsakag tar aramidan. Tinapatag, ado ti kwarta. Sa anak nga agrigriga, akaskan ka. Ala, kaano pa anang rugi ti relasyon nyo? Nabayag mat basita na. Apay,
Ada problema iti relasyon mi kin ni Lauro, mare? Ay, kwa. Basta talaga, tipyang. Rumbang lang nga agbalin tayo a praktikal ita a panawan. Grabe mat dayjay ang kumare. Manakibyan. Sino nanang? Dayjay amari Eden umapal kanya kanak ko. Umapal ka data. Ngamin, oray sa anak nga agtrabaho kat addalat ta kwartata. Mapagadal ka pa. Managapan mo't gayam tigayim mo nanang. Umapal talaga. Taaging gaita kat agrigri kat lapta. Iso asika, lalaingam, tapno makagradwar ka. O, kita ang ti anak ni Eden. Di na mapaadal iti sikat apagadalan. Iso nga apalan na ta. O nanang, mano abulan langan kitag turpusak matan. Numapasamak dayta, di karkaron nga agprogreso ti biyagta, anak ko. Kan nakarkaro nga apalan data dagiti kalugaran tayo. Numapasamak dayta nanang. Eden, balasang ko. Pudno aya din ang ngagkwa sa yang gusang. Ada kano karelasyon ni Silvia abak nang diti lugar tayaw. Ha? Ibagaman ti pudno kanyak balasang ko. Kwa nana. Pudno ka day. Ay, uwan, nana. Amom no asino day ta alalakay? Kwa, ni kano Lauro? Ay, nilangan Mari Silvia ti kasarita yun, nana. Ay, jak kaya ti makibiyang itibiyag na. Tamangan no panunutan namanan nga apalak. Sana nasaya at ti kastangar aramidem ka anakaan. Apaya kastamot ti bagbagayo, anti. Di pa nakirelasyon mo kan ni Lauro, Sana nasaya at amumot nga da asawa na. No si bibiyag lang dagiti dadakkel mo, ay, sigurado alapdan da kay ti kastangar aramidem. Ay naanti aya, praktikal ti biyag itan. Di bali akabit da tao, tinapatag, ket adda ti magastos a kwarta. Anya, ay una yan, proud ka pa iti kastangay bagbagam. Ay wala anti, proudak iti bagi, ngamin, inayat nak ti may sa abak nang. Ha? Nga mabaling ka di, anti. No imay kayo, tapno sermonan daklaan. Mabaling yun ti pumanaw. Saan ko nga obligasyon ti agpalawag ka na kayo? Ay nakaanak ka, nagpanunot ka na imbag. Tanumaamuan ta asawa ni Lauro dayta. Ang mga nonya taramidin na. Saan kumapay mat nga ita, anti? Di na kumapay maamuan, tani. Agad-adal pa'y lang ang di anak ko. O madani matkit din ati graduation na. Ngam kasapulan ni pa'y ti kwarta. Aniya? Hello, Lauro? Nakaawag ka man. Adal ka di ti masapul mo. Kasapulak ti kwarta. Manuti ka sa pula ba ya? Sika, numanuti ka ba alam nga itad? O sige. Kita tangarod iti sigon at ambayan tayo ton rabi. O sige, bye. Silvia, Mari, agdinamagan dito'y lugar tayo ti maipapan kada kayo ka ni Lauro. Awan bibiyang ko, di oray pa'y maamuan ti intero asa nga lubungan. Kaasimot ni Josh nga anak mo, amangan no mabuli. Nalaing atao ti anak ko, Mare. Saan abasta agpa-apekto day dyan? Ay na, Mari, agpanunot ka kumaan na imbag. Amom si ka Eden, talaga akontrabida ka. Amo ka, umapal kayo kanya, gaputa uray kastuya, ado ti kwarta. Saan akas iti daduma dita, legal da nga agpaiso nga asawa, ngam agrigrig at damat. Nakagradwar ka mo't laangan anak ko. At damot laangan anak ko nga engineer. No sana po kada kayo nanang. Saan ka makaturupos iti panagadal ko? Anya ngayon ti plano manak ko. Agtrabaho ka bayatan ti panag-review. Agbordig samak. Kat no makapasaak, makaalak to ni ti lisensyak. Aywan,
Mayat day ta plano manak ko. Mabalin yun asinaan ni Tata Lauro, nanang. Kasta talaga ti plano kanak ko. Saan tan akasapulan ti kwartana. Pangaasim ta sardengan na kami, Lauro. Anya? Jakon kaya tagbalin akabit. Saan ka nakasapulan? Itata nakaturuposan ti anak mo. Kasta mo ti ibagam. Ulita, jak kaya tagbalin akabit. Kayat kun nga urnusan ti biyag ko. No kasta nga ron, isublim ti kwarta ngayon inted ko keng kaide. Itian niya aga po. Nabayadak mo tan dagiti inted mo a kwarta. Saanan amasapol abinsa-binsaak nga ibaga dagiti imbay-bayad ko kan ka. Ha? Agawit kan. Pangaasim tadi kan umay dito'y balay. Amangan noan niya pa'y ti maaramid ti anak ko kan ka. Numasangpetan na ka dito'y balay. Ada sorpresak para kada kayo, nanang. Anya day ta, anak ko. Nakapasa ako ni ti board exam. Ha? Ay na, congrats anak ko. Ay na, umapanlakit di dagiti kalugaran tayo. Nagparami da kiti tarpulin, nanang. Iso ti display iti sangwanan ti balay. Wala, tapno makita dagiti lumablabas. Ken maamuan da amay sakan nga engineer, anak ko. Motor mo ka diti insangpet mo, anak ko. Wan, nanang. Ay katmayat nga rod tadda service mo. Ay, wan, nanang. Amuyo ka di. Maditi pa nagkita da lola ko ni kan Auntie Eden. Idi nakita dang adda motor ko. Anya kumapay. Umapal damanin iso akas na. Dahiti balay ti sumaruno ayor nungak, nanang. Yan tangay adamot ang trabaho. Agi patakdir tayo ti dakila balay ta. Tapno ad-addang umapal lagi ti managapal at tao. Tay balay akas la mansyon ko, maanak ko. Mabalin mo at, nanang. Napintas to ti disenyo na. Tasyak ti mang plano iti balay ta. Ay na, magagaran akon nga agnaed iti dakkel ken napintas ang balay, anak ko. Agrubat ka din, anak ko. O, nanang. Marabyanak tong agawid. Sa dino ti papanamayan. Birthday ti gayem ko, nanang. Agpanay swimming ka, no? Ana, awan parikot no may papan iti day taabanag. Saan ka lapdan, tapno makarelax ka man. Agyamanak, nanang. Di ka matanagan. Adda motor ko pag service ko. Saan ka maturog dyan? Alaam-laangan ti duplicate ti susi ti balay. Taamangan no jak mapuutan ti isa sangpet mo. Wen, nanang. Ay, asino mat day ito nga awag. Amuna apan naturog. Umaw-awag kitin. Hello, asino day ito eh? Hello, madam. Ha? Asino day ito eh? Madam, anak yung katitagnagan ito yung Diyos. Juan, apay ka di. Nadisgrasya ta anak yung ma'am. Anya? Saan? Saan ang punta day ito? Sa dino tayan na. Diyos, anak ko. Apay ngayon ba tinakmatan? Nakakaasimot ka, anak mo ka, anakan. Ay, kasano ka itan ngay. Diyak ka mo, ante. Diyak kon mapagsusurot ti panunod ko. Diyak pulos ni namnama mapasamag ti gastoy. Ay, anya ti ko na dagiti nag-imbestiga ngay. Nakainom ka no ni Josh? Wanante, nakainom talaga po iti birth yan. Ay, una yun, tigas-gas at anak mo. Kaano lang nga naggraduar, ngam natay matan. No, amok lakas tayo ti mapasamag. Diyak ko mapinalubusan ti anak ko. Nala, agbalin ka kumaan na tibker ka anakan. Masapul asarang temdag iti apan nubok iti biyag mo. Anya ngayon ti planom ita, Mare Sylvia? Diyak pa'y ang mamari. Diyak makapagpanunot anay mag. Aging gaita.
Jak maaklon ti kaawanan ti kakaisuna nga anak ko. Amo ka na sakit para kan ka tinapasamak. Ngam patib karam ti pakinakam mo, Mare. Tsaka muno kasano amang rugi akmanan. Aywan, agsapsapol iti dishwasher ti gayem ko. Amang ano kaya't mo tagaplay ijay? Sa anak pa'y anak kasagana nga trabaho, Mare. May mayat mutlaeng, no da pa ka kumikumam. Tapno saan ka amaburyong dito'y balay mo. O anya, kaya't mo tawagak di gayem ko? Ala, sikat ti makaam mo, Eden. Diyos ko, at tuyak ita dito'y simbahan. Tapno umay agdayaw, kanagkid daw iti pamakawan mo kanya. Gapo iti nagpasulak, iti kalabas. Pakawanan na ko, Diyos ko. Gapo iti panakikamalalak. Kan iti kinalastog ko, iti kalabas. Ikarik adya kun ulitan da ijay nga inaramid ko. Kat agbababawi akon. Kat agyaman na. Tainik kan nakpay iti gundaway ko nga agbalbaliw. Dahito yung arod ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Rumara kung dito'y simbahan. Adumit lat tagayam ti umay agkararag dito'y iti kasting oras. Aguray ka. Tinaka-wheelchair iti ruwar ti simbahan. Kasla mairupa ka. Silvia, kumusta ka na? Lauro, kung nagtupay kat asika, naka-wheelchair ka matan. Wen, tanakapsut ako. Manipod na atake. Anya? Imay kakadimit nagkararag. Wen, Lauro. Imay kamit nagkidaw iti pamakawan iti Apo akas kanyak. Wen, Lauro. Agpada ta. Kanayon na nga umay dito simbahan. Kanuray na daki di balay. Kanayon di panagkid daw ko iti pamakawan ti Diyos. Gapo iti nagbasulak iti kalabas. Wen, Lauro. Kat agyaman ta iti Diyos. Tainik ka na tapay iti gundaway tangag balbaliw. Kat asino nga ti katnuam. Jaya pukok. Iso ti mangkoy-kuyog kanyak. Nakapsut mo't tanda asawak. Iso nga dalaang matidya balay. Sige nga Rod, Lauro. Panawan ka na. Kat pagyamanak mat ti aduan ay tultulong mo kanyak iti kalabas. No pa'y basol day dyan nga inaramit ta. Pagyamanak latta dagiti na itultulong mo kada kami nga agina. Biyag ti tao. Nestor, anak ko, papanam. Agsara kami tinobyak nanang. Anya, ay kaipasyar mo dito balay Tapno makita kan maamamok mat. Sige nanang, awisat kong agpasyar dito balay. Agyaman ak ti pinatgam ti awis ko, Jonalyn. Mabalin ka di matapaayan ka, kat ay-ayatan ka. Uray ka sa no ti kinabisi. May iremedyo klat ti makisinarakan ka, Nestor. Agyaman ak, Jonalyn. Kalpasan ti pananganta di ti restaurant. Sa dino pa nga iti papananta. Ipasyar ka di balay. Yamamu ka kadag iti dadakkel ko. Ha? Talaga, honey? Wen, kasta ti kinapudnokin ka. Ti kayat ko. Mamamuda kan ti pamilyak. Yamamu ka pa kadag iti gagayam kan katrabahwak. Agyaman na. Talaga nga iparparik nam ti kinapudnom kanya, honey.
Amo matno ka sa ti kinapatag mo iti biyag ko. Wan, amok dayta. Iso nga agyaman na kani. Nanang, kaduak tinobyak. Ni Jonalyn. Honey, ni nanang ko. Naimbag nga orasyo, nana. Kastamot kan ka, balasang ko. Mala, sumrak kayo. Agtugaw ka, balasang ko. Ay nasaan lagayam nga iti ladawan napintas ka. Nakarkaro pa'y gayam iti personal. Ha? Agyaman nak, nana. Kanayon na kangamin nga istoryaan ti anak ko kada kami. Kanayon na nga ipakita ti ladawan mo kada kami. Kasta ka din, nana. Nawun. Sige, panawan kayo bi Taynak ituloy ti agluto. Tamangan tayo inton madamdama. Pasensyam ti balay mi honey. Saan kami nga minabaknang? Ay na, saan aday ta tinapatag kanya? Si kakit din. Di ka babain ha. Ket, sapay lang ko ma. Tay bilang mumutang kaspod mo dadakkel mo dananang. Kantatang ko. Isi kagayam ti kanayon nga istoryaan ti anak mi kada ka may balasang ka. Imbag man ta nakapasyar ka dito inanumu a lugar may balasang ka. Pasensyam la to'y balay min Awan problema iti dayta, tata. Lakay, umay kayo, tanakaluto akon. Mangan tayo. Ay, agay ayaban ni Nana Makandra. Intay manganay. May kang balasang ka. Sige lang, tata. Madamdama akton. Anya, ay umay kakidin. Agigiddan tayo amangan balasang ka. Maudi akton, tata. Uray umuna kayon amangan. Wan na saan, yalaan naklaangan ti anak yu iti kanat dito'y papag. Tanadaga ang ijay unang. Ay sige nga raw. Sikati makaamaw balasang ka. Anak ka. Payakas na Genubiam. Kasla na singput mat. Payakas la di na kaya ti makisango kada tayo amangan. Nadagaan ka nung amin iti unang tatang. Saan arason dayta? Uray kasano ti kinapulot ti panawain. No talaga nga da respeto na kada tayaw. Makisango kumaa. Kay naapay akas la mapilpilitan a makisarsarita kada kami. Anak ko. No saan mi apagtagaryan? Saan matan nga agsasao? Kinatao na siguro ti kas dyan, nanang. Naulimat. Sa bagay, adamot kit di kakasta at tao. Saan mo't kit di nga agpapada ti ugali ti tao, Ay, anak. Ay, kita di kag dardaras udaws. Taliiwa man na yung pag ti ugali ti nubyam. Saan ko apadpadaksin ti nubyam? No siya kamay sa. Amok ti agbasa ititigtignay ti may sa atao. Uray siya, anak ko. Agpada kami iti amam iti kapaliiwan. Isu nga agpaliiw kapay nga umuna. Sa kanto ag desisyon ang mga sawa. Adat manan, honey. Nasaya atay may kahani. Aday bagakan ka. Anya day ta? Sumrak ka pa'y Anya ti ko na mga ibagam. Pasensya kan no siya kun ti mangisingasing iti daytoy. Apay nagkasartan, tapno yawid na kun. Ako di ta pa'y makapagkasar ngamin awan pa'y ornong ko. At dapay ngawin pa'y bayadak ng utang ni kadagiti dadakkel ko. Di agdin natalatan. Yawid na kun ije balayo. Tapumanaw akong dito'y boarding house ko. Ha? Awan nga tati maibaga dagiti dadakkel mo? Nuag din natan adita pa'y nagkasar? Awan pa kibiyangan da kanya. Biyag ko daytoy. Ha? Kan may saan damot amaamuan. Taadayo ti lugar mi ditoy. Maano sa mga rodiyag na di balay mi? Basit lang ti balay mi. Kan sana napintas. Sana problema dayta, honey. Sige. Yawid kay di balay mi, honey. Nestor, anak.
Di kay pa'y mat nagkasar ka ni Jonalyn. Ngam apay ngay nga agdan na kayon. Sumarunon ton ati kasar. Apa man na makaurnong ak nanang. Kahit, kaya't nangarod ti agnaud dito'y balay. Wala na. Sana balay, tamin nalamot nga agawid ak. Manipod trabaho. Ay, no mabalin. Jack ko makayat nga agdan na kayon. Tadi kay pa'y nagkasar. Nasaysaya at matla ko ma. No agkasar kayo pa'y nga umuna. Sa kayon to agdan na. Pasensya kayo na, nanang. No, Jack, mapatganday takid daw yo. Awan pa ngamin urnong ko. Sana balay, tayo ton makaurnong ha. Agkasar kami ton. Anyat lot-lotuin nyo, nanang. Dinengdeng balasang ko. Natang manin, makauma. Ha? Adamat prito alamas no kayat mo. Karni kumaa. Ay, pasensya kan balasang ko. Tawan karne, anagatang ko. Sige nga rod, tagrubata. Papanamngay. Inak mangan ijay ili. Karni ti kayat ko asidaan. Saan anateng kas kadalamas. Makauma. Ha? Hani, pasensya mo lang kung mantimasida dito balay, wen? Ha? Apay, nagpulong ni nanang mo kan ka? Ha? Jaklain pagarup a pulungera gayam tinam. Mamas boy ka gayam. Tapatyam amin nga ipulong tinam kan ka. Pangasin tadi kag sawiti kasta. Jak kayat nga at tadi pag kinawatan kadagiti dadakal ko, hani. Siguro, nukas jay amapan ijay istoryaan nakti naman niya. Sana kasta ni nanang. Anya saan? Di mo isakit jay inam. Agparparik na kanya. Itis-tismis na. Ibagbaga na siguro kadagiti tattao asadutak. Aday kalamat maturog tar aramida. Sana po no ta. Nalaingkit di asumauti inam. Ket di namat nga rod makita ti bagina. Saan nagdigdigos abakat nakangangdod. Ne, saan kumamot akas ti panagsasaw iti inak ah? No kasta kamatlaang. Nasaysaya at lapumanaw akon. Mamas boy kagayam. Kanya ka kadi. Saan ka di akasta? Ay, ayatin ka. Di na ko mapanawan. Basta agawid ak ijay lugar mi. Sumurot ang garod. Makamu ka. Sumurot ka no kayat mo. Basta pumanaw akong dito'y balayo. Panagkunak, nasaysaya at no saan kayo pa'y ngagkasar itinobyam, anak ko. Sinaam sa laungan. Sana lang. Ay, ayatin tinobyak. Nga uray bastusan na kami, adadakkel mo. Agbaliw to siguro ni Jonalyn. Ay, jakla amon. Agasam da ita. No di na magustuhan ti sidaan. Agdabog-dabog. Kat saan lang arudan nga agtrab-trabaho dito'y balay. Ultimo aginaw, di na pa'y maaramed. Pasensya kayo na nanang. Ay, jak, amo ti sawag. No nakasarsara kami ti dayja babae ah. Nagalas mo't gayam ti ugali na. Sige, tagrupot kami, nanang. Ay, talaga ka di asumurot ka, ijay lugar da? Oo, nanang. Tapno amok madagiti dadakil na. Agsubli kami, kalpasan tayo sumagmamanungal daw. Sabali man alalaki tinsangpot mo si ka Jonalyn. Ay na, agsao kayo manen ako na. Kasangsang pati tao. Kasta ti bagbagayo. Ala, sumra ka na niya. Naimbag nga orasyon na. Agmano ah. Ala, sumra kayo. Tanay, jakpay nadigos dagiti anak mo. Ala, mabitla ang tadigos sa tida, tanay. Agat lingat da. Asikasumpay lang ti nga ilim, tabi siya. Jonalyn, ada anak mo? Wan, talo dagiti anak ko. Ngam irresponsable ti amada. Nabayagan apin manaw, tagda sa bali a pamilyana. Anya? Apay, naupay kan kanya, gapoy tinaamuan. Wah, mas dawak lang amin. Tapay di mo yung bagbaga kanyak, ti may papaniti dayta. Tikadat anak mo. Kat, naupay kan kanya, awanin ti panagayat mo kanya. Inayat kay tinapod na, Jonalyn. Uray niya pa'y tinaglablabasan. Kan uray nagilimod ka kanyak. Ay ayatan ka na ta. Awan tinagbaliw.
Nasaya at matnukas na. Kasta ilaban na. Kasta ti kayat ko iti may sa lalaki. Ayatan na ti partner na. Nga uray anya ti kinatao na. Pasensya kan iti jar ko itay barok ngam basurunak ngamin iti anak ko. Tabaybay anan dagiti anak na. Ken pasensya kan tati amok barumbado ka akas ka dagiti lalaki ngayon sang-sangput na dito'y balay. Ti amok kat pagayayam amlaeng ti anak ko. Inayat ko iti gusto ti anak yun, Nana. Ay kat pagyamanak abarok no damang seryoso ken kuana. Bareng agtalnan. Anusam ti ugali ti anak ko, barok. At dasadsadot na ken suplada no daduma. Mawatak, Nanang. Inayat ko amin nga ugali ti anak yun. Nasayaat man, wano saan. Hello, Nanang. Nestor, anak ko. Kaano nga agawid kayo? Masakit matan ni tatang yaw. Anya? Ay agawid ka ko ma. Tainta ipa-check up. Nagnato nga mitigurigor na. Sige nga ron, Nanang. Tagawid kami itamat lang. Agawid tayo di lugar medyo nalin. No kayat mo, ikuyog tanda kita. Awan ti agawid. Anya? Ngam kasanon ti trabaho. Ken imawag ni Nanang, tamasakit ka nun ni tatang. Sumapol kan iti pagtrabahoam dito lugar mi. Basta di kan pumanaw dito'y. Anya? Sayang ti trabaho ko di lugar mi. Apay, kailiw mo jay lawat nga inam? Ala, agawid ka nga rudan. Takderam ti kinamamasboy mo. Anya ka kadi? Agawid ka no agawid ka. Ha, sinaan ka matan no ipilit mo ti kayat mo. Anya? Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Ngem no day tati agbalin alakpet. Tapno jak makita dagiti dadakal ko. Lading itak. Ngem nasaysayat lang ay sakripisyo kung ti panagayat ko kan ka. Oh, makita? Diri mo arti kinapudno. Asaan nak nga ayatan? Ulitak. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Tasaan la asikati inayat ko. Uri dagiti anak mo. Ngem jak mo't kayat amaya dayo dagiti dadakal ko kanyak. Iso lading itak. Sakit man. Ngem pilitak nga kluran ti amin. Ay-ayatan ka. Ngem di nak ay-ayatan. Ngamin, di nak maawatan. Anya? Sinayang mo jay nobyo manak ko. Man-manu tikas kan kuana. Nakasingsingput abaro. Pagan ano kumati mamas boy ngay? Imawag la jay inana? Natarantamot din anagawin? Ha? Pagan ano kumatikas kan kuana? Di kan makasapol itikas kan kuana kasingput anak ko. Di kay kadi madanagan ta makasapulak to iti agbalin nga ama dagiti anak ko. Ket baybayan nyo, tatay bak nang tipilya tapno adamang suporta kadagiti apo ko yo. Ay na, anak ko. Pakaragsakan mi kan itatang mo ti panangisi namon iti day a babae. Agasem day ta. Inlibad na pa'y gayam ti kaadat anak na. Sana problema ti kaadat anak na, Nanang. Tamawat ko dagiti anak na. Ngem ti jak mawat. Ket ti panagsasauna iti madi kontra kada kayo. Di kay kabuelan nga isukat ken itatang iti ure asino, Nanang. Anak ko. Ipatpatag kayo dadakkel ko. Iso ada kayo ti pilyak. Ay, agyaman anak ko. Ay, nakasingsingpet ka nga anak. Husto lang ti pangedeg mo. Ay, managim bubukod dyan nagbalin anubyam. Ngamen, tila bagbagi na ti pampanunutin na. Tati agayan ayat, give and take dayta. Aginawat da, agtinulong, kan agsinuportada iti amin a plano da. Agam day, sabali ti prinsipyo jay ex mo. Nasingpet ka, anak ko. Iso asaan a maibagay ken ka dayjay a babae. Marmargay-gaya man to'y balayo, sweetheart. Wan nga rod, sweetheart. Awan mat ngamin pagpatarimaan mi. Awan kwarta mi. Teka ka,
naid kanton iti napintas sa balay ko iti kabitan na panawan. Ha? Ikasar na kon? Wala! Iso ayawid kayo di balay ko. Ngam, sigalati umay dya, ha? Ibatin, dagiti anak mo dito balayo. Auntie, kumusta gayam ni Insan Jonalyn? Saan samot na nagaw-awid dito balayo? Manipod na kaya asawan. Ay, wan nga roon. Di ba't makalagipon nga agawid? Apay, di na nga takailiw dagiti anak na? Ay, jakam mo Awan mat ngamin pang kontak ko kunkuan tawan cellphone kaw. Awan pa'y maigatangan iti kasapulan dagiti anak na. Ay na, kaasi kayo mat auntie. Kan dagiti apo ko yun. Atoy, auntie. Alaan nyo daytoy, taigatang nyo iti kasapulan, dagiti apo ko yun. Ay na, agyaman akan. Idaw-dawat ko asapay ko tamakalagip tumatlaang ti anak ko. Kat umay nasarungkaran dagiti anak na. Agyaman tanagawid ka, Jonalyn. Apay kasta ti rupam, nagaduti kamuul mo, kan nagkutong kaunayan, malaala, sumrag ka anak ko. Kinabil nakmanin ti asawak nanang. Anya, kanayon nakakabilan ti asawak, kan tinagabo nak iti husto iti balay na, sa dista da tao nanang. Anya, agbabawi ang anak kaya asawa kan ko, nanang. Diyakon kaya tagsubli jay. Sina akong day jay lalaki. Hello, Nestor. Kumusta kan? Kastoy, nasayat me. Madamati sa gana dito'y balay para yung bigat. Sika ngay, kumusta ka matay? Nakalagip ka man ngay mawag. Kumusta? Kastoy, apay, anya ti okasyon di tabalay yun, Nestor. Kasara kong Jonalyn. Maawis kayo, Umay kayo iti asawa. Ha? No, kasta, mga asawa kan? Well, Jonalyn. Ay kwa, lobat gayaman. Ag-charge sak diet. Sige, Nestor, bye. Mga asawa gayaman. Ay na, maragsakan kami iti amam para ken ka, anak ko. Kamaudyanan na, nakasarak kamatlaangan iti babae at talaga aparakan ka. Kat nakasingsingpot pa'y, maibagay launay kan ka, anak ko. Agam anak nanang. Tiyamok nga rod kat dya ko nagayat pa'y. Angam kilahat mo tatimtang tinubyak iti biyag ko. Kat ita, ikasar kong tiagbalin ang manugang niyo, nanang. Agabrod ka ko naman ako. Wananang, katkas iti sigod, da kayo pala ti pangital ka kadagiti anak ko. Ikararag ta asa anak nga agsaksakit, tapno maasikasok pa'y dagiti anak mo. Agyaman ako na iti kinasingpot yung ina, nanang. Pakawanin da ko no nagbalinak asukir kada kayo. Ikarit nga ramitak ti amin nakabailak. Tapno masulnitak ti adwa nagpurangak kada kayo. Tulungan kayo ito, nanang. Di na kun panunutan anak ko. Dagitikit di anak mo ti panunutan. Agsingsingpot ka iti yadayom para kadagiti anak mo. Nanang, katagyaman ako na iti Diyos. Tainig kanak pa'y iti gundaway kong agbalbaliw. Biyag, di tao.
Asino dagiti kakadwa ni Arnold nga agin ino Major Warlitang anak ko. Dagiti kakadwa na ang pulis, nanang. Kan apay kasla madandanagan kayo. Kasanaw, kasla saan ang mapagtalkan dagiti kakadwa ni Arnold? Anya? Naluto ka din, di pulutan, me, Litang, bakit? Itay-pay lang karurahin, me. Dandanin, Arnold. Malutluton di pulutan nyo. Okay. Mabiit man lang. Apay kasla madandanagan ka. Ada ka di pa kadanagan? Nagdanagak lang amin itay nakangag kami kininanang iti kanalbuong. Anya? Kanalbuong lang? Nagbutang kayo? Maragsakan lang amin dagiti kakadwa. So, nagpaputok na. Anya? Awan di rin ba nga pagtanaga? Bakit? Awan tigyera mapasama. Nag-aawitin na kita kakadwa. Bakit? Saan ka di ngayon bagak nga agdigos ka? Madamdama akto ni agdigos, Arnold. Agin na naakbiit. Nagadong amin ti inaramid ko ang nagmalmalam. Anya? Nabarbartag ka. Mapankan iji silad kat maturok kan. Anya? Umay ka ba na? Anay ko! Di mo masmasan titakyan ko, Arnold. Masaksakitan na. Saan ko manatangkan di ulam, Litang? Aramidam ti kayat kuno kayat mo na sayat ka, ha? Di na ko mapilitan iti kayat mo ang mapasama, Arnold. Nabambanog ka. Saan na dahil tataramidat kan ka? No di mo ganti kayat ko. Nawatan. Ada ibat ko anata nga si daan nyo, anak ko. Kapuros dagito'y anatan. Iparabaw yulatan di talamisaan, nanang. Payakas laawan gaganay gayam, Litang, ha? Anyat na pasamak iti pingping mo. Limitam mat. Ha? Awan day tinanang. Di yulatan ikaskaso. Anya asan nga ikaskaso? Naglitam day tapingping mo. Anyat na pasamak, anak ko. Adalasan may anag kinawatan kini Arnold idirabi inanang. Iso ang akabil na. Anya? Tiyawanan ba yung alalaki? Kabailan na kagayam akabilan? Nanang. Idarum mo ti asawa manak ko. Saan arumbang ti naramid na kan ka? Aglablabas day dya tao. Saan, nanang? Mabutangak amang idarum kan kwa na. Anya kumangay ti pagbutngam. Idarum mukit di ti asawam tapno agnakam. Tiyan mo mata. Kadyak nanggag dagitim bagbagakan ka itay ni nanang mo, Litang. Arnold. Batasan tagdarong. Takas kay kanyak iti inam. Maramid ko ti kayat ko kada kayo itinang. Iti ka nito nga gipulong kayo iti barangay. Arnold. Tamtangan ang dayta. Ato iti kwarta, Litang. Gumatang ka kadag iti masapsapul iti balay. Nagadumot din a kwarta day tag-ig ka, Ma'am Arnold. At dayta ka manin ako naklitang. Di ka nagdamag. Awatam kit din ti kwarta tayo ka gumatang iti abastor iti balay. Arnold. Alam mo, nukayat mo, gumatang ka pa iti baro akawas mo. Mapangkag pa siya, Regimon. Anya? Dinakman mulagatan na kasta. Di ka kagyaman ta doon ti kwarta ta. Santa mabisbisinan. Pasensyakan ka nagiting bagbagak edi namin sa ngal daw, Litang. Awan intensyon ko saktan tirik nam. Arnold. Lambing ko lang tayo jay. Kaslan di nakamam mo. Ay ayatan ka. Sana kadakas nga asawa. Maturog tan. Ad alam ang tirabi. Ad apay kutim inton pikan. Sana pa'y nga agpugla pa. Bakit? Ay na nagbanglo ti asawa kita. Maturog takit din, Arnold. Rabi iuna yan. Umay ka man kit din. Ay, sika talaga, Arnold. Ay ayatan ka, bakit? Jak amaw no niya ti sawag, Litang, anak ko. Apay ka din, nanang. Adan samot kurkurang ti asawam.
Ada bagbagtit na, ti kayat ko asawan. Apay ka di, nanang. No dadoma, natangsit. No dadoma man, nasingpet. Kabarbaruman nga inisuman na kita'y limaba si Jabalay. Anya? Nagpakada pa'y kidi kanya ka mapanagtrabaho. Kaslawan dakas ngay naramid na ka. Bye-bye anyo latan, nanang. Nagkid daw mo't iti pamakawan kanyak idirabi. Anya? Nanang. Iso abay-bay anyo latan. No anya ti madmadlaw yu itakin ni Arnold. Ay, mas daawak lang amin anak ko. Saan amaaw-awatan ti ugali dya asawam? May dagiti kakadwak dito balay na madamdama bakit? Agluto ka iti naimas apulutanin mi Arnold. Ay, di ka agsuot iti nakiting a shorts. Diyak kaya't nga da sa bali ang makakita iti gurong mo. Anya? Agpalda ka iti nagayad. Agbado ka iti lawlaw. Tapnosan ang makita ti sukog ti pamagim. Anya ka din dahi tangay bagbagam. Naisam iti babae dagiti kakadwak. Diyak kaya't asi ka ti pagpantasyan da. Arnold. Naglagi pang timbagak na Hala, nagluto ka iti pulutanan ni. Taumayan dagiti kakadwak, ha? Adto yung tipulutanin nyo, Arnold. Agyaman ang bakit. Wala, agsubli ka dago sa jiwa nagtipalay. Tarasam. Arnold. Apay ang pinapanaw mga dagos ti asawam. Inyawatam ko may iti inuman lang arak Saan nga gininom iti arak ti asawa, pare Dennis? Basta ka rin. Among pare, nagpintas ti asawam. Nagamo ti rupa na. Anya? Ibagam lang, nung nauma ka ni ti asawam, ta sublatag. Anyat kinunam? Sublatag ti asawam, no dimon kayat kunak. Awanan ka itibain. Apay ang talo ka ngay! Nagkimat! Apay at tinungpanak, Arnold. Anya ti basol ko. Saan ka di ngayon bagakan ka at di kagpasiksi iti sangwanan dagiti kakadwa ka pulis? Anya, diyak matinaramid dayta. Tinungpal ko mati kayat mong agbado ak itinagayad apalda. Kan nalawlaw a kamiseta. Anya ka din ti mapaspasama kan ka, Arnold. Agselosak. Diyak kaya't apagpantasyan da ka ti sa bali. Arnold. Ay ayatin kalitang. Diyak kaya't ang maagaw na kati sa bali kanya. Itapelaki kita na Arnold, pare. Apay? Masakit tinagam mo kan ko na Rizaldo. Diyak magustong panangdanog na kanyak. Basta aya. At tanto aldo kanyak na itatao. Nawaya pa ita ng pagnapag na. Nukayat mo siya kung timang trabaho, pare. Anya? Pag-urayak lang tinapinta sa gundaway, Rizaldo. Sampay nga ita, ti pananglikidar ko kinkuha na. Saan ngayon umaulan na ka? Nagpanunot nga na imbag, pare. Anya? Agpada kayo nga dati serbisyo. Nasiglat ni Arnold, pare. Sana ka mabutang kinkuha na. Nuko naman nasiglat. Nasigsiglatak. Kamuak tinapasama ka dyan lugar yung kabagay. Nagiti pa yan pulis tinagaapa. Kabut-butang. Kabagays. Imbis ada Arnold timang protektar ka nagiti tao iti lugar yaw. Isuda mati pagbut-but nga nagiti tao. Tanmat ngamin nga amin apulis kat dakas ti ugali da. Mairamraman lang nagiti nasaya ti aramid na apulis. Sa bagay, husto ka kabagays. Adaw nagiti mapagtalkan apulis. Ang adalat tama nagiti dakas ti aramid na. Pampanunutag nilitang akaanakam kabagays. Kanayon adangran ti asawa na. Anya? Mabutang mat nga rod nga agdarom nilitang. Tamangan kanunudakas ti aramidan kankwa na ti asawa na. Ha? Ay, alangan ng baybayan na kabkabinin natin ti asawa na. Mati kabagays. Pakawanan nak. Nung nadangran ka man ang litang. Nabigla lang. Iso ang aramid ko tikas jay. Arnold. Sana na maulit na dyan bakit? Saan ka napasakitan? Adon adaras nga imbagam day ta kanya. Ngam ulitang matlat na. Isungarot nga kid-kid dawak man na niti pambakawan mo. Promise,
Talaga asaanin na maulit na Jay. Arnold. Awaton latan ti ugalik. Nung datuma, jak malapdan ti bagik nga pungtot. Sa anak matadakas nga asawa kat. Arnold. Litang, ayayatan ka. Kaya't kang araw ko pinitinairot. Mailiwak manankan ka. Nya ti planong pare. Ibagang marago sa kanya, tak numalpas si parikot mo. Di ka kadiagganat, Rizaldo. Masapula planado ti amin. Amo ti burik dahil yung Arnold. Agagatilan ti ramay ko amang kalbit iti daytoy pare. Relax. Dumteng tulap ta dahil panawin. Saan ay ang dati illegal nga arami dahil yung Arnold? At damat ta talaga. No kasta nga rod, at damot mawawat na nga uminto, nga agkapo kadag iti sindikato. Sigurado rin ta, Rizaldo. Umay kakit di. Mapantaman na ginom. Kaya't ko tag-relax. O sige, mapantang nga rodan, Boss Dennis. Nagaduman ng tibilbilangam akwarta, Arnold. Nagkapunta kita akwarta. Di ka nagdamag bakit? Di mo latan ikaskaso ti makit-kita. Basta awak lang amin. Takanayon nga ado ti kwartang. Gimatang kapayan iti baro ang motorsiklong. Ay, magidasar ka man iti pang malaman ta, mabisina. Itay pa'y anak ka idasarak iti lamisaan. Si kalaangan ti maururay amangan. Alarot, makantan. Itay pa'y ang mabisina. Awan ka di tinadlaw mo, anak ko. Apay ka dinanang, anya ko matimadlaw ko. Jay lugan ngay madayaw. Italaang amakitak day jay alugan. Itay pa'y ang nagparada iti saan unay nga adayaw. Ha? Ururaya ka rin mo jay driver. Nga awan mo ti tao arimwar. Kaslag palpaliew. Anya? Sabalit agparparik na kanyak litang. Nalabit ang nagpaliiw jay nakalugan iti kotse. Arnold, abi nga palto-paltog ka iti angin. Maiparit day tangar aramidam. Inton kwan adda nang i-report kan ka iti pulis. Asino ko mati makayaturad na mga report kanya? Mabutang da mga report kanya. Agawid tan Arnold, nabarbartak ka. Mabutbutang lakit din dagiti kaaruba kan kagapo iti aramidam. Ang bibiyang ko. Madiday tangar aramidam. Mabalin ka ang makaswan iti kastang aramidam. Tanag mo na yan. Awan ti makaiturad nga gipulong. Kabutang dang kita. Anya? Mabutbutang nga kabagis. At ang amin sa bali amadmadlaw ko. Anya na ita amadmadlaw mo kabagis. Pasaray makakita ak iti tao. Asaan kumot nga am mo nga ang pagnapag na iti paraangan. Ha? Kasla, ada palpaliiwan na dya tao. May lasin mo ka rin na dya tao? Diyak may lasin launay tirupa na. Gaputan nakakalugong kan naka-face mask. Patyak ka sa bali a tao da ijay. Kabisadok amin a tao ija lugar may. Agan anad kayong arang kabagis. Ang mga no sa bali ti panggap na dya tao. Ang mga no kayat na tagtakaw. Wan kabagis. Kanayon kami nga agan anad kanilitang nga anak ko. Ay, nay, sana kung ngagbayag, patuloy kaon. Ngala kabagis. Ang yaman na kitintid mo a prutas kan natag. Sakto ba ti umay mangitulod kan ka iti sidain nyo akarnay. Ipauragak di may sa ababoy ka. Ikan kayo ma iti libre asidain niya. Pasensya ka no naladaw ka. Paya nagbayag ka na gawin. At nakadilalaki ma. Anya lalaki asasang Arnold. Awan lalaki. Agpuno kalitang. Lalaki ti kinasinarak mo yung chindanan niya. Saan ako no dahi ta Arnold? Dahi ti tinandanam. Iti ka nito amamuak nga dalalakim. Dagas ka kanya. At iti umuna bayan, Rizaldo. Maalam to ti pakabuklan ti bayan. Inton may san analami sa bangkay na diyang Arnold.
Awan ti pare ko, Dinis. Naadal ko matin ti amin. No kasano ti panang likidar ko ni Arnold. Kaya't ko na dalos ti panang likidar mo kan ko na. Di ka gimbati, iti ebidensya. 100% dalos ti trabaho pare. Saan ang agdadamot kastoy pare. Di kalidad ti trabaho. Ngala, si kangaruran ti makamukin ko na. Agsinatan dito tama nga dapay makadlaw ka data. O sige, basta na ito ti may panamnamakin ka. Maamam tulatan, anaida sayon ni Arnold. O Arnold, kumusta? Kumusta ko naman niya? Uy, kumusta ka ko na? Uy, dumakdakkel ti tiyan mo. Siguro, adon tinaliksag mo ang kwarta, manipon ka na iti illegal na pagsusugaran na niya. Jakat ti tinorti sound, Dennis. Aganad ka. Gapoy ti kasta pa nagsasound. Saan siya tiyagan ang Arnold? Sika, tirumban nga aganad. Aniya. Amangan pa kiti, no dahil tuwin ti maudya pa nagsarita, kan pa nagkita ta. Aniya. Asidiga ka iti balay dalit ang akanakak. Nagna ako na, awan mo't malunga nakatricycle. Inay tuludan iti sidenda karne ti baboy. Ay, karti nagpay ti magna. May lasin ko na'y nakatakder iti abay ti nakaparada akot siya iti adayo apasan. Ano tirarami din na'y taatao di tao. Kasla dapat urayin na. Tumalang kiyaw. Nay, ala sumungan ang nakamotorsiklaw. Ha! Pinaltugan natin nakamotorsiklaw. Nay, pinasiwot ng tikotse na ngayon madayaw. Awanan ni Arnold na natayan ti asawa. Ay, unayan da ito yan napasama. Kabagay, na'y matangap tinapasama. Anya? Diyak mo ti pagaraw. Adi kaya mo Arnold ti urayan na apaltukan. Amok ti rupa dyan ang paltukin ko na. Anya? Talo alawas kalpasan tinapasama kita asawam. Nakamagadagaw sa nagtisuspect. Kat nakabalod da isan.